Pwuhng! Sugusuk! Pwuhng! Iyang o kasalilianayin ko, and greetings everyone. Medye alangan Pohnpei V6AH ay suksej lang atang erway pekon sang kalanyarnet Pohnpei nan kan takakapachapat yan Micronesia. V6AH kuya sa kulmen Pohnpei me patio tan epon kaway ten Pohnpei State Government o Pohnpei Public Broadcasting Corporation makan Qatar chingan kair nan AM killers itbabay sa tuwaw makelain kawatch nan FM megahertz wali sa 4.0 makelain kawatch walupugay nan V6AH Facebook o YouTube live feed o nan FSMTC Cable TV Channel 3 sa Riau. This is the voice of Pohnpei V6AH now resuming its transmission from the linear net Pohnpei in the Federated States of Micronesia.
V6AH is owned by the state of Pohnpei and operated by Pohnpei State Government and Pohnpei Public Broadcasting Corporation on an assigned AM frequency of 1449 kHz with an output power of 10,000 watts, FM frequency of 88.3 MHz with an output power of 800 watts, in V6AH Facebook and YouTube live feeds, and in FSMTC Cable TV Channel 22.
Io ho messo questa idea, volevo facere una volta un'oggi. Wabang karena nilap sebagai coach, o kadung pergi asal kemau bawa coach coach yang cel kena dia, malah bisa kampung noj. Kayu ni pada raksawan pembayu, kayu tinggal sekarang wabang bukan senangkan ko, wabang sabun malukan nalap orang kenyeka. Kayu cuma wabang coro rambut nangin Pohnpei, karena pemna speaker, sampai labalabang koras sampai jauh motsa siapa pun. Kayu cuma wabang coro insap. Sabon Marsa Babashi, Celestino, Majoba, Vidapa Crown and Success, Ubujuan Board of Directors Commissioner, Management, or John V6AH Forest, Ubujuan Luga, Rohan Koras, and Broadcast Knowledge. Yalam, Tisam Base of 12, Parang Corner Riabat, Trace of Limong, and a Bernick Alert Script, Parang Base of 12. Nang rakyat broadcast away sa puno sa puno ng Mesa na pagkabisa ng Soju. FM Bakers ni Wali sa Palu Point Cebu. Na mga kabasa chika ng V6AH na YouTube. Facebook live feed na ng FSMTC, KAPWARESOU TV. Channel day sa Priya o pinyago sa mga V6AH website. May V6AH.com. Ng Iralan. Our days of Pahrek. Sa mga programakan kung kajutan ng Koras o job kong programakan. KAPWARESOU sa kalapuno ni Maisang naglap Priyang Murisawas, programang KAPWARESOU sa kalapuno Murisawas. Leglap isang subject o programang KAPWARESOU sa kalapuno isang subject. Sa kalapuno isang subject leglap po ng Maisang. Iyaw ay chualalap. Lapin sa bulan. Siya makajinja ba ito sa mga program coach. Tumasa ng coach. Hanggang isang nagpangkawin ang Isaiah. Ilalawat. Paisak, nirachigit eo, dan nirachigit eo, dan lumang. Lumasa ni Actual coach kasi masa ni kumain para mawawira na aramasakan kumain para mawawira na kumain kumamata John sa Jerusalem pa hindayang rin nakulungkan umsakla alayan match lapon tibarayan ka alayan sangray kalakulok usap and tibarayan kang chorus nilew pinaglukwar kumain kono bata kono tang kono sabon nga nan sakchon kumain ka na nila wasakan nan sakchon na chain coach pan kachin kaya au deta wow chorus kapacabacala na chorus tol kan panuyala sa pacabach o sa barok chorus pan barok na ng kono up pan sansalta aramas chorus pan udial sa bulmalukan
Pwuhng makachin inaw kita na ngilaw beluglupor kumain kalau bisa lihat sang yuso kumain kalau bisa iyak iyak kacuan kalabak dami bang kaloki ang ilo masani loki sa lituan aramas koras rasamala tugan na isap akan tipon na isap akan ang dengan sojokin oraisang dengan prosen na walkan tipan kin mangala oros akan kin pokuti niyangin silangan kauno agin len iray ituan naramasakan sojo kailansang tugan tipon na isap akan tipin mangala oros kin pokuti apmasan anachayal coach kin mau pajamach image to masan ang coach Mensang kaselelia naing samat court lapalap. Mensang ranwat ki tron taga Pohnpei wat tungalan ki kapung mulata ki sabol mo kalangan mapil sansalong ki mensang ranwat. Dituan at posono kamele le mesabol mo masani mesabol mo limbak kin kap mensang koros. Mensang ranwat ki tron taga wat angoto limbak kapun mensang ranwat propebol tenan marainen ranwat. Kalangan ki ang komisong koros. Coach manaman men walianti ki tropek ki kamu yang kacin kamereti yang kit manaman ngana mu sarawi po na atmo. Melel pon mga kan koros de Israel kan men mga government, melel national government, president, vice president, state government, governor, lieutenant governor, lelong local government. Isiram manukela Israel kan mapapali balian tiyak o mga momotso kan koros ap melel papa o nono kan koros na insan. Ipagkumain sa match court nga namoy saraw yan kawit kit nan marainin ranwat. Pokasanti kan pilipil kan sen pausan tapon melalo pungo pung taro jenitan main sa match court kasanti kan koros. Sa match court labalap pukon papa sa pol mamuyaramas mapilpan uyuyaw nan marainin ranwat melel nan wasan kayan kan nan wasan business kan jangan waran nain sapon yalakan jangan waran nain set right kan mapilpan totok nain set Israel kan mebanta tok nan motual kon nana kan wasa sudul pilipil ko koros mi saban tapaki yang komun ranwat sami pagmay sam komun sila sanggit tatok ni munti tiya sila sanggit ka pala kan when it went out kasamodo ranwat ni pebola sembil kamurgila ran marainin ranwat ki pebol isiro manogela panenay kan me sanswat panenay kan me pungpung itaman melel main samat kot lapala Israel kan melumum antan pesakan nanumoni Israel melkay lapala kan Israel kan metungalen gianan toror Serigan mesodropal mau dokumain court ituan at posono kamelele melmamu sa tomotomoten sai railo apaliala railanan kan koros na isam kom katun kubrai rail ponituen kitat pasamodo marain wat ni pebola wat nene yang kit kor pagit koros dan kakan ki eu miatil pan komurala marain ran wat court manaman mamia song eu manana pemi sa sai ra kom court man mai sam metran mako limbak ipagbeiniran katin apalialam kalanganen komu main samimet may walian tikit tron tagawat koprowang komuyat kapung wat kasapal kalangan waita olinganen mekoros komugalet may sansal may sam manaman maren sabal momu yeros at kaun son komaur Jesus Christ amen. Sa bagyong lugar mo sa Jikan, may nang yung kapsawas kita kapag may isang kan. Ang gusto na ba dito V6AH according to kompap kanakan ng pantalabon. Suluriyaw riyaw tuwa. Suluriyaw riyaw tuwa. May wajay kasi mag-boswin na sa mga from Kuwait. Ang nilang kawal kabong sa rawiga. Ilang din sa butchel. Station as of 6 minutes. Play sa Pwuhng. Scholar. Kulap. Pwuhng.
Going
Salam.